Sanate. Afutu sam wo ho. Na afutu sam no. Ayese wo betie ni yie pa. 3.1. Katacha wafutu sam no. Sompa futu sam. Hwe sa wo ye nipa da sani wo wiase ha. Opo ba ware no, opo bema ware no. Opo nipa fa no yonko ene na tua na monya. Ense hwe na mum fa obi a wodwene kwachiri. Obey. Ha. Sa wo ye ba me na nya oba wodwene kwachiri, oba wodwene future. When you good wife. Sa wo ye bema na wonya oba wodwene daakye a. Ha. E man bi wo ha wodwene mprempre ya sesi a. Oso beto akomfam nan atwitwa na nwumre ya. Na na dia bomonu mu na kiri wa wone wa. Ha. Eyida wodwene daakye, ekuna wodwene daakye. Ha. Enanka ya free babu na asema make meyi babu na dance. Enipa mienu pe ene wo wiase ha. Ye Nyankopon bebu waten. Nipa mienu pe. Sompana 3.1. Obadwema ene obakwasia. Kokenkai Matthew Sempati aduonu num ho. Chichemu ba kokosi dumiensa ho. Ose ma ya dubi ye wadwen se wo kwaye furusia na ase. Ose ma ya adu no na emu ye nkwaseafo na emu num esemo a Bible say na emu num aye madwema emu num aye nkwaseafo enti a kire se ewini pe wo wiase nyina se Nyankopon wo chemienu a obenya nyansafo na madwema na wo nyankwaseafo 3.1 na wose enkwasiafo no efa won kan ya odi kwesi ayefro no wa fa krisi ensi akiri enkwasiafo no fa wa kan ya wote dase abra no ma akora so enti okwesi ayefro ofa won kan ya wa fa krisi ensi akiri forgetting say bi ayefro no beche ama krisi wo kan ya ni mu no asa na omunya bi wachira ebeboa so obi nya badwema otuka no a spare time na mu nyina sem na Bible say madwema ne de Matthew 24 say madwema ne de wo fa won kanea no wo sa fa krisinsi akire obi a oye badwema no otu banche a no wadua onimisa daachi bia banche ne bebo amenanya biede de onya badwema no wotu banche ya wonua wasami ko sia ma bi na ne yere ne ye ba panyini na okodu nkwa akwa wara no dage young girl be 24 years na papa na dofuo asima na nkwada na pam da ho na maamne se me minkodua aduane minkodua banche ne bode ne menkani ma woyire na oba ne bedi anya dwuma afu no da ho saa sanfui ge no so di 4 months pepepe wantimi anware na wakoye na papa se me ma dofu da ho na wanya ne so de menyi sika nto banche na bode so da eya sam awusuafo obadwemba de osua di biagebie obi o badwema no osua di biagebie na de wanya badwema no so de dibi no wo se da eni akwa bi sia otema was what is money came for spend na ni no money came for spend onya sika oba wi fantini abrante bi kwaje ababosia na eba yiri no sabra soja fo na ejeje ababosia ehun sika no che no papa nani so ya ne kwose pesgo a ka no mu Sompana 3.1 na sesa sempa cho momra metuaka na sesa yi sika pran no tuaka na omobo akire wi de soja panyini bi sa maranfo teacher sanya o sesa ya ka want me tuaka sika oje e wo de ye dai oso boy na sika so ye ndan nye di na odi ai na sa akoro so dua di potua sika
what yes sika yes abro yes no where na o use ye no na je sika na oje ya no di ye entin na me abo no I was for obadwem madwe ne se date ede ne medi 3.1 date se me bo akokora ede ne medi na ne awanya badwem man de o se money came for spend enye Asem obadwem madwe ne yare dem obadwem ma wodwe ne yare dem odwe ne nkokora birim nanso ni awanya badwem man de wodwe ne da no obadwem madwe ne ma ho Some Pammy 3.1 obadwem madwe ne ma ho the old man onye badwem ma so dwe ne guess ho maka obadwem madwe ne ma ho se me hwe me mayi a that they will grow and feed me in the near future. So what I say? Banyi bi kokuma twen me ansa forest him no de abegu kwan wo peka e de akokuro na ofiri mu bae no. Na private care bi duru ho twi. No say be ma. Ayiko ma pia ma mo pia wo. Oje so o say oh remnam say de akono mesra man ba ko atwen ne ba ko. O say de bi menton bi master adai atwe me nsen mesro aya akono nam ye wo ayi kurumu aponchi ni dwanam ya wuremnam se akono nti mesro mam o kan man se onton no se na me nsen mu ade ode kwa de wura o se me de ba ku kutua meka ba ko so me de kofem ba ko so me koto atwene na de ukoto ahwe no fa o si jana na me kire umu ye me de kotu ameka me de ko mama me ne papa o me na hwe me ma madu sa pempen so twi tuku remu enti de me de kotu ameka na eno no number 2 de me de ko fam no me de ko mama ma kwada ni nyina na sa abre ma ya kokora no no mama mbi adi enti me de ko fam da ati me nsabeka mani jina ho na osresre osne de okoto atwene no ya ose de abekoto atwene de ko mama yere onde ye huhu twitwagu jaso a o wiwi ade ati obeti makas me jawa Pammy 3.1 me jina hokum me ho an kan ka bom pam yes obadwe madwene daate na de wanya badwem man dwene primpri enti wo payonko bi na nante a payonko won kaye yonko to ana omra samwa bani no me no omra samwa ye adwuma pay se le bati ti amanim kura there should be no retaliatory Some Pammy 3.1 say what you say nipa bi to ana yay oba bi nkai se be man amadi pipi ne papa pay enti ne se hia no kura mo ma men kai da bi no Asem okay abusafo ena asema afutusema mde bere mo no bisi ha tia mo pi ya me mo dofo pa Mmrantehene ye bo afere katacha obema okay fie de yakwam hene ye bo afere katacha na this ya had ye aye Mmrantehene the first akwam hene ye bo afere katacha the first okay me di Mmrantehene ma me me kwatia na asko one point some years ago man so ma anya hwe ana me kodi atiame hene waputuja ande bi sae ada ma bedi akwame hene otumfo berempon akwame hene otumfo ni fa hene ane na asko 1.1 enti na say as I say forward ever backward never okay say ya no abuja for no so apa ho
sima dungwatwe ya tietiefoɔ pa nanda ya enene wo hwɛ amiemia mfidie ne funuma ma bibia kɔso ɔmo na samwaba sa na ɔsɔfo ne din yeboa yo sɔfo yeboa 3.1 is it sɔfo yeboa or difo yeboa sɔfo difo yeboa ajo medase wahine yeso aba wahine yire na dachi bi etu kuna de yeso still ba wahine yire na de aba na aba yo aba na aba aha na me bi so mo na ya kokora so omo no da so ye mo na mene fra no to aba na me didi won mato ba se abra de hine rekoda woni mbaro to azini num no ayaya Champana 3.1 okay kata choba ma matrase no enne tinga ba yire tinga ne okay asem to aso nti ena ma aboa no woten na so na asem bisi na no ya wata na ye fra baba wa bi ababa wona nkasa adwene kwa akiri no an was there bi I have to go there personally esasa me koho adwene eda ne tirimo no oda dwene hu se okoho nti ababa wona kasa 3.1 mon se me dana memra ya de se ne ye bona mane ye oka so obeba momie misa producer asem no ekowie se ababa wa ne papa wuye ayie no wansi ase nanso atata de awachire de ababa wa yesi nkete wo de asantefo yase ho bone wo saa ne ma wenu ho ne papa wuye no ababa wa wansi ase o nanso awunyade no de ababa wa wasi ntokwa nan den ya wo pere maami obebo nkuro ha na no ya wada no ni nua na kwa awade ni nua na afrim ni nua ne kunu so afrim ni nua na ja akwada yarefo no be ma no bo kase ansa na wuwu o se akwada yarefo no sa akwada yare wa burekire nte se Ghana ha ya akwada ye bubu ani kura na ye pede aba pie ne tiri mokuno abroche de aba ne twasi kama no enti na brofo nkwase asemo mu die nyina ti lesbianism omoye ane sodomi omoye nyina ti no nyankopon hira wo no akwada no ba sase so no ye yarefo mu hunu se akwada no da ache be ye den enti twasi ka to etire so bosumi bia na ye de ma Ghana fo bi no masabi anya ado ma ya kwasa mpafo te abruchi mem no sremeka o omoje ane de atwa yanum ebinum so je ye japade man kwada ne dan kwa ama omodidi ho enti broni nsamfo a wodi nyina chi no 3.1 enema bi wo hono mo a wo mo ya wo mo nyanhira mo esen ha obi nkan jam sa kwada bi ye disabled and now say physically challenged and now mentally challenged na dwene ekemu kakra enti Ghana bai etwesika se ye mfahwe no okra sa akwara no kura okoye mobile money e bagire 11 sa akwara no okoye be sa jo 11 3.1 on my physically challenged no omo sabi anya ado omo ye ni frafo no a omo ye adwuma no abasa agye won ma aye tax ye jwon mo tax le bo ayenka but abrochire broni was sympathy enti broni ni twesi kama akwada no na papa na se me be ye nsu adwuma na akwada na di ho forever papa ni wuye no ama me ni wuye no akwada wiramfo yi a o kan so be ba enne ye bisaya yeso so ma munipa Champana 3.1 kwada ye wayare sika eboabo no de ye nsu no so wagye ata nani ase
efie so saa na ye se na wu ntemu a na ebrim nyame ye nkwa ase ade ne mwade we nu ma wa wuda ho no asori abaje nsu no maame no wa ha ye be san ma na sare na asem no mu biu na producer de ho no fa so na fe yenko asem kantinka ba ko da kiri hele pa na ebe to ebo ase akobi wo agya kurom ta no dum ase wo wensa pa ye fa ni nsem gu ho usi ana nsem gu ho wasa akada je de beka metia me yonko kwam nyantachi be ma woni nuanom na anu ade to moni aja okay oba ye mo akwa ba biu ya eja ate say yesu adom boko yo na no ba kan asem bi na kro bia sante kotokoti tuomfu aso de kuma boa wadaroma e pese wo san bie asem ne so e kire yen na de esoso no yemfa soso na fe yenko yo me pacho na no ame bai hase no masem nyina ne se mi sister oni okru omo kobo obra e wo itiri mamu osesa no de say ya friend no de kan de si pin ha na apia yo ena wo kru no so ya friend no Mr. Ade Alaji Molo entino omo ba Ghana 3.1 na omo ba Ghana no mfie mienu ena mi sister wu ye na omo maye mu no so omo koye no na omo kwawo akoda na ne yade no eye artist entino bosome bia na chese abani tua akora no hoka entino mi sister ne okunu ne ye na adwen sesa ne akora no na bosu city eni ntino omo ede ne hu sika no ede ye isu factory ede ma akoda no kasa ne ye mu mpo no mi sister wu ye no me ma me ko ho se wo kwa akoje insu papers no se ne be ya akoda no wo betimi adidie ena papa ne sreye se wo free ho ba ye no woni ahoden wanyini wo yare nso ntinya ade a wo betimi aye adwumaden bia eno ntino wo sre se wo sre maame papers no enwa no ho na akra ne de nsuo ne de ye ne dia na momo odidi ho kakra na se nyame ya adom na se erade to nsa frɛ no a akra no so no eye den ya ne die nti no watimi adidi wo ho so de abobra ɛna be afini fanie papa ide ekamu na were akwa yakwa kenkan ye no ekwa se ne kasa no yemu so no wane me sister no what the 2 bedroom and a hall at the chair mi sister say one na abobra e wo fi omu si ye no eno ntino ebusunya no emienu ba ho ebe ya adansefo e ma mi sister so daase e ma wo kru no so je aseda no na so were no mu ne kire say sa ejapade na ya mi sister dia no eno na eye mi sister ne mani mienu dia oyarefo no ene penyini no omo na ese eye omo dia na acha se mi sister we nya japade bia wo na ware ene bra wo kobre wo abrochire memu no we nya bibia ena adanya ewo efie ne ho no nso no were ne mu no kire se ne yiri penyini no wodi kan ware no wani ni jaya aware ma ne jiri panyini kura kwa abijan enu emfie bebre chimpo na ansa na obehunu mi sister wani ne kwogbo brawo abrochire no wase ne yiri panyini no ne manu eye miensa ena wani maami foforo bi so sawo ye eno so kan wa na chese ne mani ye nan ena mi sister mani mienu be kan wa na chese papa ne ma ye nsia
na yire panyini no emma no miensa no mienu awu a aka panyini no nko a na were no mu no kire se panyini no ne dan ye mienu ena oba foforo no awaware no so ne ba no so dan ye baako omo a ne yire panyini no ne yire ne mane mienu a omo awu no so no obi a dan baako mi sister mane mienu de omo enya dan omo ama ni bi papa no ama nkwara ni bi sani awere no esitie ena afen so insu na insu factory no so no panyini no emfa insu factory no enfensi foundation o ma to ofie nanim no offensi dan no ma wonuanom. In fact, where no ye chire mi mu no anya me de me hu se esisie no kwase abuo wom ena de eya ne de anso so crampo no ya sa age afiri ni nsem Sompana 3.1 enti mama ni amede ba ha se eno no akora no so no abrante e bi nso so akofa no a wone na wo a abrante no so sa akora ne ye ne dia ekwan ya ofa so ne wo ye no ntwaye oyarefo no mi sister ba no one akofa no ne na wo say akoda no so no ya senta akola no ebeba be ye be kwa akofa no ene abetena wo ma me nchen na enna ho sasa aba aka akola no so no abrante ene say eye ne ba obehwe ne ba na so no kwan ofa so a wone akora ne wo ye no so no entwa yie eno so eka ho bi na ema me de ba ha se nti mama ni ano no me da wase o se akora no ya de no kan no brofo na orma ye tie ne obia na ete sa abrofo na wo kan ase ya de be ne ha akoda no ya na safo no omo abosu no omo kasa emonti ye na afen so omo adwene wo fom good na mentally handicapped adwene mu no wo fom kakra na omo akasa no so honte papa sa abrochire ukofa sa obaya omo develop no one where you be jailed so na metre no and so abrante na kofa sa akodai onsa na adwene wo fom ti ya na omo awore ye ize kura obi ada no kakra bia ono ma ya adwene wo soro kura no agrege fu etimi krim wo Sompana 3.1 and na adwene wo fom ngayiro ye nyangore ye adere ye nyangore yo o mi hu so wo hwe wani nwa ankasa de me senti wo hwe wani no na mi hu adekura asi but ebia manu sinye bisa na ono abekere wono obehwe wani mi hu ni obehwe wani okay awusa for ni tie mu ane se obema bi so we de se we no kura no yentin firi we hu ansa we a different dimension enti mame na wafa bema no wafa baaya no a one na wo no a wo se ebare de wo hia na mame na one na wo ye de wo hia no nyeta ana oda so ware no pa chote na je se ba na firi mu no de make wa hwe hu ni sa akoda no oba na de hiwa kama enti ene de wo hia no na oba na one na wo ye de ene bia ayonkofo besere na na se bibia te senti ompe oba no enti mame we yewie we ya yese wachirefo ba kuma da fuma nya ni nsema wachirefo ba kuma no wono ne obi a odi sanim na sa akora bo aka no da fom a wose mekora ko makudia
David. It's what you for book commander of my yen in some kete. Asem ne hianti mame. We know your second issue. I did. Ebema na maka as anoya fu nyina bem. Why? Na de mrana kan. Na ne naka. Yo. Abusa for mame aso beka no. Ye fra baba wa no. Anyure nanka ye pese nya baba wa voice na yebo. Na munyina mutie bi na so anyantem momanya yo we the producer say wadom sukwa technicians na boa no ababa wa no ye frɛ no na numu asma okaye ayo producer say the ye san kananka say sasente no say anwumro beba enti anwumre ya ye frɛ na wo so man let's say dey my technicians and say ombetimi adosu kwa akunya ne voice no na asma kan na fidie so an say empani from pamocho mon sebe dana memra ho life and colored nanka ya de se na de tie kura na ye se wo ye ma brembrem na ye de se ndadwo o se o kan point blank say ndadwi obeba be kasa fidie so na anwumre ye frɛ no Mama yentie ne wakaya. Hello? Hello, Auntie. Right. Awada Romana me say topic wabaha ti wada Romana di onim fa ho bia na o kire mu. Topic me na throw this Sumpana 3.1. Okay. Omo me afidie no from asa de be na amanfo bete ababawa no ne ne yi. Na mama me mo ne tofa enkyere mo asa. Okay. Producer amama signal say minya na yo ye gene konfo num. Nti mema onfa voice na mra. Na amanfo tibi. Na awie ya ne say again no wadi ehwamo wa amanwumre na ense kasa bia o kan da kire ne de me pese emfiri wono ananum na yehu ni ayeka eto da bia obi kasa saa omso wo de ni dia mamon o de ni dia mamon ye no yehu na chiri sa Asem Nipa no kan e jama afofo di ayehunu ya fidi se bi no okeka fi se afidi ya transfer che enti obi ye konkona bi a ehunu konkona ya wo ye nyina okay mama yenko ahoma no so na enti oba na mu asem Sumpana 3.1. What did you be as some family reports? Now they were on and then I said, I'm your number. My little friend, I'm and to make I'm from Mmrantehene say. I said, my men on front, see, be some family reports, and then I said, court. So I see, be some family reports. And not just 100 they were on. Make a chance. Much as I my program no ye show our promising the enyama forma. Martina, we measure as na they would you papa na de no. Hello. Alaji mulu jodi na de no. Me ka cho. So no ya nsi me na man kasa yi bi so de. Bi na ho ko family court. Allegation na na to so say and possible ntina na. My me nim jodi mi papa de ni no. Why? Because na what you say one ko yi na say na say we are papa na cho. Na de one nti. To go to be as your own family court that show I need you. See that man say ya ni die mu no firim ani die mu no de yi firim kura abusanfo ne all kan no na ye mfa saa nsem wenu mu hunu aye se ne lawyer se lawyer de se case bi aye fan case man mame me pacho
court be a 7 more letters as a new court. Me patro me sanka krata bia. Okay. Abusuya panyin bi anka asasem no court. Obi anka. 93.1. Ono na no e no de ka asasem no court. Fine. Anya easy sa. Anya man timi nya easy sa. Nti mama yeti abusuya panyin so ne awoka. Mama yeti abusuya panyin so na numu asem. Isa yebesa yeti ne abusuya panyin so oka. Ansana de udi na papa na de. Mama yenti na asem ansana ya toa so. Mmpe 93.1. Okay. Omono bremo. Yo nana katacho bema medase. Anenso e da fofra Nyankopon de adom yen. Nti nana se de kakaka e wosoro e de mano. Katacho nsem bi se but na start here no afraid. Onhwe ya na anidi a ye de ma omo tie yen no mo de omo nsem ba no na enoma ya akosai nipa bebre on se da ye kasa maami ya se be minim bebi a ofri ene ye ni su awani mu woni ye kasa kama na gata jenra de bi on ya na edrum bebi a moa ya na asem bi ba na obi di nkwase asem edi nsemfon na makota kire manadwen no omunye very careful ade ye wanya wode no yemfa nye nyonko me maami ya ne kasa ye o ka se yemfa asem no nhyedan no oba no enipa bi na wachire ana o ma influence no na o meka sa asem no court na na pese me busa se drum me bia ya enye obi na ekwochire obi se sebe obi te bantema na wo yare a na obi aka kire nse fa oba no koji ana koji Yo te bantema bia so. What bantema bia so nimji eti maame no so office ba na wo ma on kanche so manem on kanche se maame oni sika bi ode kokot o sika nko adura oni sika bi ode kokot resa asem we nipa bia wo te sa bia no efi na ekro en kanche obi se obi mfa nkokot dabi court nya nkwa na wonim na noma we ye betrawa masa no mo ya koso asantema mu a emata o ka sem na me de pa hwe ye nnuanom o mokọ aburochire ye nnuanom o matu kwan ebinom wo munim sa no ma wanyina de ye awo aburochire wo munim ne ye pa ade anima na se obi awo ba se bi akora no se bi ejimi ye se obi apẹ bakwase agoro obi anso mpese ye dai obawu bi ye di ne ho agoro papa yi adwen se me baya me wo nu situation me wo be kom kura na kura ni sika kura na ye de yes anoma na japade ni nyina na wo sabe mpre de chi kokwe di ni ma wo papa wu wan sie ye na se ba maame no mo se friend say de wodi samfun Rebecca. wo no Rebecca Yeah, chan Rebecca se wo tie ye ne a maame woni court bi a wode kọ na wan so trase na ma wuti bu amu a se na me kura de a me yi eye papa na se ye bone we se oto nyomo asole. Okay, hold your fire omono. Mmpe 93.1. Alaruma. Abra Kristo summa Ghana hakura no. Na mo ye very honest. We are very very honest to each other. Na no to ana. So osama bani. Osama ewuade ade agya ne ba. Ene Kristo sum do so no. Ena ne ma nyina tuagum. Ngran. Mom ye ne abusia pan kasa. Ade odi ade no. De odi ade ne na kasa. Mmpe 93.1. Oni akola no aneti. Anti wi na ma be fa ko.
nso ne ti fi ne ti fi obi nti o ka sana na mabɔ no ho ka anya no okay abante no ne no wo yɛ ne de bebe o ka so na sha kwa ndi ne pre okay abante no be fa se de yale fo no na ka se so no ne wo no okay 93.1. ne bɔ maame na maame yɛn sɛ no ɔbɛbɔ na busuafo amaneɛ na nka ɔne bɛɛ na busuafo adesi ɔbɛbɔ maame Victoria na amaneɛ maame no mebɔ na amaneɛ maame deɛ ɛhe ai Victoria no okay ɔbɛyɛ complain no mebɔ na amaneɛ sɛ adanteɛ sɛ ɔbɛsɛ ne ba okay nti yɛmfa no ma busuafo I don't see as one in the bush at the web and that friend and I'm a hospital. Okay. If you're coming to you and no friend show about one now. So, Sumpana 93.1. Okay. And I may only if you are now, and I saw the baby, Bomama. I'm okay. That's what I know. Men and you, Papa. Na wodi akọ ya ati da bobo mama nto bobo mama ye kwa na me ye mpaibo wa so de okay eda aba wadawo ma we de ho no de fache na obesi ese mpako fa ma so ne de ne mo yi ni tira wadawo nti ho de wadawo ma fache kaka na se papa no ala di molo no pacho so wa na odi ade na japade no na mame Victoria yi complain say ase papa ne ba bia e fe na Rebecca no as wa kan time eniema no so se de se je bi we de bi ti ase wo a watena wo fa na mu no kwe so a de ntina abasa wadaro no I de say ni mo re the one say 93.1. o ya no ban ta bre say ye ba fort la think I was. If we make all that man, one could be. So more come by on a say. Well, I got a dealing in a to be a vessel. Now, I will see on the class and the than the Kasukia. Okay. You want I will see on the class and that could see our word. That could see our word our port. So one okay. Mama no ba wa ni na na po. Mama Victoria. Ni na na po. Okay. A po lo ya no. E ko tie mo no. E ka se afemo no. Ye fa ka se na pa igida. E o fa no wu ye ni na mo so. Ke lo ya se o ni no ana get me igina o ka se ni ni dia. Because after no I hear that idea was so. Papa and the man. I don't know if you are going away. Because you know what you have to do. No, you go Baba for them about. And I'm going to say, now you have to go over the show, big show, one or seven. Maybe I said, no. That's what she says. And I went to one of my Amanda. So when we are tuning for and so when the more could see him, I could see a lawyer and a theory couple of man and a church. No, buying any man or woman of our cancer. Almost all the say. That kind of I can't see after. I just got 70 by and for kind of I know if I know I want to see an academy or me, Rebecca, no easy who could have said you're the Kia and Bomba. Leaving I have chance I can see now. You know, maybe I could be. Maybe I say, it didn't know Mukutia will not tell. Well, I could see. Why? After I said Japan was so. Over Papa. There was fun. No, over Papa and the Mao. Only and I feel so. Mamma non so lei è di stare no 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 so well no o mono
they were for no, or no man or holy some will see the future. I want that down over him. And everyone will be a nation. The war for the question or to do said, when you are the area, and I'm a parent who for me. And see a difference. The other customer and I wish I already. Whatever, if I do, I like the Mulu. In man or way, and my fans and a company. What it is, Nayere Hana a piano. You will. Emma, I was here to soon, son. It's a movie. Midasi. Emma, a down from a down to see you. We live my Unyama. Okay. Unyama, and I am a kitchen soon. I'm a woman to see that who until it's a woman factor so it's not a woman. Before that, one matches in Hana Piano, Nibana, Sabi, why I reform. Or not, they say, in Sunian and Mamadianka, and such a offer. And Rebecca and Mumu, I find it. Aha. I plan why I reform. We have 10 years back to almost the first time of board and on the Japan. I know what you think I don't know there. I said for Korean approach. Okay. Thank you. Should Prague, for the amount about a private plan where I have one. Okay. That's how much this is. So I know what I and then again, could down from the sea. I mean, I kind of system. And I bring my woman. Whatever, if I show I like it more than a Japadian, a yes, and a Diana. If you need to. And if you know, and so what obviously, I will say Japadian. Okay. It's not just a money, Rebecca. Hey, Nagano. What for the Yaka? Oh, no, Moyaka. All right, the other day I've been a plan where I am market. All the cookies come, and I was so every other of them well, and why a year in my. Now, the best idea, or no, some of them, or a man. The best I don't know, or my okay. I don't worry about only Rebecca and Mammy are more bread, yeah. Very good. Okay. And my also asked, I'm going to one and a half. Okay. I said, the only more brain, of the Royal Market. Okay. I'm not what's that or what is this? That's how you use. Okay. The idea then not to know to say insu adwuma na papa na ye na busu asase so. Na so esan sakwada no ye ya fontino. Insu adwuma de omo abochi se akwara no onfa mo no bra. Eno na Rebecca no agiata na ni ase a ke ka oye mene to asem se asem no court whatever. Okay. Se court bre letter say asem no court yenya aka ebeja aka ye ni de be ma court na je de ono okeka no na so ifiefo ne ma me kura say court bi amre on krata me de me sini pisini ta say sa will no de be kire me no will a mahunu pa de sa we no me de me fam na me nkwanje enye ntu say e will a free court na be be tesa but ye ma no pompo ho omo carry on kata cho me dase eti de na manu adu na America no me say se wutie Rebecca na anu eni ni di nkomo na enya Rebecca eni ni di nkomo na wo san akasa se na ho ye me nwanwa wontie ne ye pa na me da bia me ka me say sabe benefo ka se mi se abo bi obewu na opre sa na Rebecca na okwan bi so
Ba se wo tie ye ne Rebecca ne tie ye ne a ana wo bi e wonim no e tie ne sofu tie ye omomodia no mfra Rebecca ne sabe enkwasafo bi agina kire ka kire ne se menko ne wo lawyer ho me lawyer sa menkasa e wo court enya no ko sa nipa bi a wote sa bi a wasantemamu a sa de a wodidi wunua na ko gina ba bi kase mo bi ma wadwen se menko o mo o ye den maza ma menkasa ase minchew ewiase no nipa ena ma no nsia bo ye gina sese ye ne ye betima matana bo me apon me ka kirawo correct ye betima matana bo me apon edu wo ya de bia fanyansa to na nanu asema ne ye ka ye no enne wakwa ma nipa bi ta kire na na nwanwa ye sori ne ye kare ade bi won ma wo ya ade no wono nipa na wo di wachi no so no so bi bitu ne sanso onko beka se wo mpene na so wo di nipa bi achi e ma wo di nsanfo Rebecca wo papa wu ye aye na se kwa wanko ne akiri kokko edi ma hwa ya ne se nipa wu anu wu masa ma menka de be ne wo bi a wo tie sumpa FM no sumpa ti wo rebia no ye ka se bia to wadwen mu pa se ade anya wo dia no masa be very careful and fa utumi ani wo baye ani wo noma bi a wo ba bia wo de uti atu bi anase wo atu bi enko na ma menka se de konfo a wote ne boso no wo fuma boso na akunu se wuni mu ameka chiro ba bia wo de wadwen akosi wo mo kensem chiro se no me nya sa enfa ma no ne fa akosi hwe ya wo to ho na ye ka trokwa kwatrekwa na ode baaye wo konso asa na ode ba kwa ya na atam obi wu an yese mfa ne ntoma we nko mfa ketension we kwa me ka kirawo but adia e koso na arehosam na e koso akodai ni maame ne papa a omkobo obra na omawu na sase mo so nipa de bia katacho ka sase mo se enne ye na etia se nyankopɔ de enya nwuye obi amfa tu ne ho fo se asase a sabia honyo Epacho papa na wa prochenka betima je wasase but nkanya hwe o ekwan bi so asase down ne senko bi wa proche so obeye na ko bi anya ba bi di ni trato papa nko hyehye ne no ma yi na me wo bekom no papa na aka na asem de but se papa no kra no se sebe okosi dan si me fa ne se anuafo ana se asase bi so kwa re no ade na ma bi nya bi na ma bi anya bi papa betima isa na yanka se bi Rebecca wuti asante ya se obi che obi ade ne etusu nsa eye adwuma aye ne dia se wunimu a wo mo tufo ye yodo no ka hu se esum ho na wiaso ho me dede bia me se asem no obi ene obetima tu mifu se minya sa because ja sa ya nya sa ya ja kan so nya kada e won kwase asem enna wo ye ya ne dia beyon asem ne wo court una obeka chem se wo court wo betima ka chem se asem wo court ntino menka ma no ntum akwa bi so ye adwuma se court de letter basa asem wantimunya aka ye bu court but so far as ye tia mami odi na samba so wonya court abusuapa na na de odi ade se nya court kata wonya court kata bia wo na obeka se mami ne nko court onko court bia mami ka so obeka court kwa so de obeka na check court na so de obeka be check court me de meka we wonya so dem etunum ye awurade aye Rebecca be very careful ahano ba no pa twumutan he bomode ne to mika bra ne beka nya sasem kire ye ne ani abre nipa bi di nkwasasem katachaw efi na kura ye soso no ma bi su sa he edu tam bia ye kasa na wa wote ha na wo ye wadwe so obi ma wadwe o me se munya asem ne kana meba me de wo ka bia he da no asem na ka na de to ba na esre ye ni me de opese o ye but yesu ni me de pese ye kire ma no na ma be sanate ye sorry ye me kan se wo me nye di for but me hu say ababa wo ntimi si na asisi sem ti wiase enya wa homete akoya wa yale na ne maame ne papa wuo we wo sori a no asa kwata sori de me de make no maame efia no waba no ahade yetufu pa wa hapa ye beka sem de ya kire wo Rebecca be very careful say wo mo obi ni Rebecca me say Rebecca na sorry ne sofo anana sorry pa fu efia wotim mun kan chense sompa ne one na yedai edi agro na hade ye som ye sompafo but ye ka sam papa kirawo se Rebecca se wantia enyo na baka cha maami se se binani makum no ntontini medase na wo tere ba for kantin katia se no wata aka sem we se wo se Mmrantehene ason no na abo man yi o ason no
no say asoro no e na abọ man yi ma antenase a owu yi e na mahunu de ne wo ka pa obia ya no obia na ko hinta so na chi wa hene yerebrem Kada cho be man pa cho me das na mayanchie tiefo nyina megide ye say ye wie we ya ofutu sam na wo de baaye no ye be baba no mu nso kakra fi say hia pa anzani akọ second story ema no omudua banje na omunua no omutu omudua no ene wo twen ne de no eya sampa o ema no nso bi nso wo ho a oh me de omunya fie kodam a omumbezo ombeto plot plan no masida kada cho be man pa cho me das na ewiase we say no sabi yase woni mra ene edi mra hunhuna wo ena sabi so adwuma ye yakohu school ya je ho teteye we have something in media and as a journalism ethics in the media yewom yenim yesua enu nti ye ka asem a yenim de ye ka lawyer ne court asem na Rebecca wutie ye wode ehunahuna ye no ye ni binum na ye adwuma ye ni akukuda minim lawyer kura wakwa akohia no lawyer safu jamfi wo ho lawyer si kura ba ku lawyer fum kentinka se lawyer bi ma mi bi nso wo ho omudi ni pasem ni pebiti se wo no ene wo mo abetena ase no no yenyi twinyi adwo bi ani wo a lawyer fum ne lawyer safu jamfi anti bi wo makogina court edi for down na se wo madi nkugo down enti minim lawyer kro na wakwa hunu na wo hye okutupa wo ba wuchi dom kasa ye de asem no wo court nti no ma ye nka no radio so ase anasa wo ba ase no ma enye ye fine we know say ye bu court mra so asem e da court no se sompa Asem Mmpe Nipa dwumadi edi ne ase no no se asem da court ne ye koka ho asem ne ye nwie ne koka ho asem a ye nim se contempt e betimi a kye ye enu nti ne ye nim nyansa ye de ye adwuma ye mu aban anase emla no eso na so won fa klata bia na se lawyer bia fa klata family mami ya na se bia ye ni ko twemi se hwene santamo no ehu bi no you cannot panic and say ye no ye ntimi enka asem because asem ne wo court mami ne power family court no ne mami nkan sisu dua we have so many courts in this land ebinum dia ya aban mu de mami ye betimi a kire na soro de amanakọ ye betimi a kire na sase so de amanakọ enena ya mesra brantie bi wo fiase obi de ne ka ofre nipa na ototo ayampia asem o kami mo ne din oso onu akasa woni me na danfu bi de me kasa odim kwan ya me fa so a me jimi sika na ya mesini nipa bi wo ho ade bi si a e wosi ye famu adesuade ne ye famu adesuade o na afa ye pese bi to yansa na ka me hu ye yase wo yonko na bodwe se ukoto se hye dagyamu a na nka wo so wasenso a na so wo de akwa ko butu ankrem me papa de osefa wa bodwe se ne kro nu nsu me da se katacha because bi a ebetom no so wo fansu no na afiagu osefa bodwe se nu nsu no na ka wo de num ye nyankula ne yetete ha o hu ye nim podwempodwe wa ase ye nyankula adwuma ne ye wura mache we know what we are doing Rebecca ye cha na enne no Bible kula kan katacha wo ko Proverbs anase osenkafo no mebusem eti aduasa nchemu aduonu nso ko fom ho wo de ko fom ho yes wo de hye me kan se hye wo se emim adufo pefo no wo mu se wo mu fie emimu adufo de pefo wo mu se wo manka se fie they bring troubles in their own house Bible musa piao Bible na mo piao what a war abrabo ye bona sebia so me ni mo maame eso abusua penya na se de wo di alaji mo rade no wasi supi watu na no mutuo wasi wo maame wo no papa mo bla Italy akwantuo mo entosi pa amafo pa tene adobi abedon wo ho no bunu ni bese senka ko hu akwada ya ne maame afiri mu e bia adwumade na wo ye ebi kula na no papa kura ne satam no motena brocha blabo we yi be fie na we yi kọ wo motesa wale for pan so no wo mu hu wo mu ho wo be hu wo mu e bia once in a week and say 2 weeks wo be hu wo mu ba akọpẹ ablabo ye bona ka maame ono papa ne bobla ni bi na okura reho asem nya wa reho akwada sabi na adwene wo from otis na adwene wo from ne yo ne bibia bia ne se obi afa ne fofofo a wono so o chekire ne ho na asem beba ne kwase ya sa akwa no won emaye bodi se shamla enye
ye body so same la enye adia no wa hira so ama maame no 2 bedrooms with a hall wa hira so de odi adia yi say o mato nsam no kura temu bi esi den na well no kotokura well pa no mo de able wo mo no na ba ha say no Rebecca we tiri mo pa na wo boy ye na e ba ne say kura po say wo papa pe mu wawu se wo abroche kura no wantimi amade a ye beka say bia e ho na bla boni ntene ye befa ne saa na no kura po no ko abobla wo ho a ka betu ubema abusuafo no aboa no watu aye na hye data ma betimi aba na kamaye wa anya bia sa wo to mem ase nom se yade bo na bowo a woda ya asabia mpa da ye yo papa ye na se ye yi na emu mato wasu na ni echi e de respect ana so obu atwa to de ama no enka wo be baba mi asese wo guka mu na nka waba wo ba wa behwe na ti wo da ho kra enim sa wa ba ye no wa ama wo si wutiri so no wa pampa so wa je adwa sa na wo ti wo so dem o wa je adwa de jadem na japade ba de a wo dim ni ka wo ba be fom ho akwada na wo no ye kwa wo no no ho ana aban no ni se wa ye ya fonti ye fa we se money chidom wan hwe ya no wa anya blabo pa bi ntino se be ya na ni nya ne ya na nka ne se ne kane ma ne papa ti asra nkomo wa kwantuma nka ablante egbo se ba betini afa na ye de wo ye ni wasate ne befri ne nchen ye hwe na dufu de pe ne ye njai ye be wu agya ho wo ple wo be wu agya ho wan hwe ye kura wa yi ase kura be ye mobo wan hwe wa mu kura po no sika na wo ple ne japade no wan hwe akwan kura ne ye fa bi nhya ho ye de hya kura krofo kwa be kwa akowia cause wo no fa be wo ye krofo intikata cho me ka cha Rebecca say letter na say your friend say well now what the buy ye na kata cha wo do ani hwemu no said the one kasa wa hwe will ma ahwa no ade bi sensa ye bi wa a na ye se wo hu nyansa pia wo ma ponche ache woni ti bebra ma ponche ache aya na ayi na yo mude sa wono no wonim se no ye be hu se bia eno no enkyere se ejeniu wa hu na adwama no ho so lawyer cross say froster no so aboa no ma ne di se adwuma no wono so na adwama no ho so nyame na atua muka no eti ye be hwe ba bia no kora ne da no ye de beto se wa hwe anya ne yi a wa hwe ba bia be kwa kodu no eche no wa besu beto anika edu kotodwe no won sada won sayem e na de bepa ma mi cho sada roma ye nyina ye nka ho ne ye mpa ne cho ne ye moa na ho nto na me de bi hu ya nka de ye sempanyi si ani aduro nti no se wonim de ye ma no a won fa de ye ne de ane ma no na abusuafo no so mo kwai no papa na ya me de se o se asem no mo redi wie ye no wonum so de akoma lawyer because bibi anti ase ni baabi obi a wono ye de ade ama no e hira so ye de ne ye ka se wa firi mu nti no ye de saa chafa na ma me ne ye de ma ne se japade no ana ye de ma ne ma no na obi a wawu krampo ne ye se ama ne japade na ti asefo asantefo ne akanfo dodo na no e ya ne ye cha se ye jeje ne ma bi so ma ne e kwa kire dodo obi a wawu anya japade o de wote ase no wa anya japade na nke ye se e samafo kra pedodo e nka nya ati asefo e ne de adane enti obo mote saa no wo munyai maami ye behwe ba bia sese ye kire no ma ne fa no ye de ne befa wo ama ne nsa ka de wasa woka me dasa sofo me tuwe mabo papa me tuwe mabo sofo carry on sofo kata chebe mananam dasi ya chia ahwefo ne yetiefo da biam ta kama se mi se bibini kura be ye de wo wiase na ye ko ye huntokwa itwitwa ye ho abraye nyina aso igwa so de mu asabe ye kotokoto urade sori urade Rebecca mo medi hu ya because o kasa kama se wo beba sabio na wo ye krokro de dwon kra na kanyansa sem se o bia me ba no kra ka na se sikwem ana se bibi na atome na ka ye hunu se bia bibi se na asi onipe bia na ni brade bia na onye bayifu a ni bibi wa nipe bia na ni brade se onye bayifu a ni bibi wa na Rebecca adia wa ye in fact me ho adwiri me to the sin say o say bie wa no koka say o ko fa lawyer e ka o bebo eni nante o be nante eni sika o be sisadia ma lawyer no eti se ka wo de ma wunye ya eti ka wunye nhira na edia ka ye Rebecca de ka enim se ba burum na sa din kase yi ewo
nanso na de o Rebecca wona masase so na ni bre boni adane wo so asem na bia wo hye bia no menim se wo tie yen odofo hwe yen onni lawyer bia akọ abrantie na maame na japade na wafa no fabra boko wo ya sama me sesi fom ame anya adumu a bebre ho no mu a wono no on mommodin se wo de be ma awurade o maame nkase mu nkyere o nye ni pagina na be ka je se me do awurade Yesu nti ana me yemfa ma no ana praise the Lord hallelujah maame nkase mkyere o obi wo no mu a wono no ni tiri wo ne di kusu na be odo be fa no be ho and then the wo what do you so work on dia and don't you know so far o kona wo ba and na me daka me magifie majinsu o ma order bra sister asemba to boase ajapade we nipa ne wono di ni sika be ye kwa no no wo agya ho na wo no wo be dia na wo be kire bo ajapade wo de kwai fadie ye ne dia ma no Yesu Kristo na kasa kwa kai o se mumfa kaza de makaza na mumfa miewurade de mewurade na afa ye ba ne se na Rebecca sabi wo ma mi ntima ntra wale ase okwa wo papa abon ho modi akofo obi ni na wo nyame adon wo nya ma wa anya kohwini obi kura ko anya japade se japade no yenye nsi wa na se yenye nwu yenum because be ye japade obewu a ya beye manson eda ho a entokwa be de kyerede ene na japade ni kwase ye teacher ni bia ogene sale no de ko share sabi o empedo so de ko authority because won ko japade obewu yi nua ba asem na mhwe no wo fase sim na metere to we sim na mepagya na mdwale no na ye ntokwa bubuja enti sa na tede o de ko kosie Rebecca ade a waye de sabi mpedo asa da na dwene ho na ma wadwem na fie ajapade bebre wo hwe ye papa nom anyansafo kofia nan wiase nyina on na ye secretary o wai ye papa tamis o wai ye papa ronis o sikafo o munum ka bi wo mu wai na wankasa wo ji wo nua keto yalefo ajapade au ami ajapade o de kwai edi atade nko na abeche ntoma wo pake guwi wu na me pa che fa nyina hye wo atade wadaka ho bere fie fade ne dia ma no na wasumnyo na wasumjuwa edi nkunim de bebre nana menyina ha na mensipi meda wase abusafo ebeto dwumadie no so ye nuaba Rebecca kasem no wase maame mfa court echi no osada na no sasem no court sasem no court dia na aka kire maame se on fa court na which switch sasem ye ni court madaroma na ya kan dada se court no inform yen se asem no kotwa ebeja aka na ebi ananka ye kan ha kora anka ye ma osense ko kase wo kotu enti we de ye mema no wa bia dedika no Rebecca no hu se wagu nanimu ase awatiefu nyina anim sa kwakua na se kwan ya fa so bre ne ho ase o meba ne ade no wagu nanimu ase na ye de sabi anya do wa mu ye ne a wona wo buye no ebiseno bebre onu kwa onka ho kra onu ebuye no ya omo de ne de maye wo kra wo men wo kata je wadaroma onu kra no menye sure se wo ye kumasi ni premani obi a wo papa woni wanti man su papa ya san kwa ni ani ngu asese be ni we kwa ni gwa menye sure se Rebecca kwa ye premani sa ku ya wasan be pleasure but se wo de wo nya wo papa jabade anka wa mo bra bia anka wo te asante ase pe ya wo kra no nkan se wo yi uti se wo kopre japade se wo tie na wo fa onso nyansa pa ade na si ya wo papa yi wo papa yi wan kwa afede na japade na wo kopre dacha se wo kra no wa gu ho ani mu ase kra magi ediana no amani pasa san no asesa yes ade anka se wo se sasan na bot ntema wi akete sem se papa kwa mi se wo san wo sika ho meboa se ni nyina se akodi ni ho sa Rebecca no ena me depa se na sofo aba me side o me ma side mpacho o ka ho de so makam de ma ba o so ko chia okra o so no ba ana o mpa bi akoya na o se sa na ni pabu ani sum so na me no mabu amenso so wo si ni pabu ani trimu sum o de ana kra de me kan se nti so fo mpenka bu ana wa ba me side abusan fo mama ya wo de asem no ba ye de ntwa akiri je se wuja haba
sɛ woba ha nko a de a yɛhunu obi a asɛm siiɛ wɔsɛ nkrataa no memfa ma last minute ɔkɔdwa ato a wɔhene bɛ nkrataa yi bobɔrobɔ na ɔde baa filadɛm hɔ sɛ afei deɛ mea na meka mɛsan mɛboa mɔnyɛ nkrataa no mapapa no obi a nyɛre hwɛ o yɛamfa baa anhwe no yɛantwe tuo yɛantwɛ se kae sɛ yɛde bɛto no minim ɔno a na de kode hunu ano a wɔdi mmirika sɛ sɛ nkrataa no sɛ wɔwura na nyene deɛ ɔno a nenim enti deɛ ba bia kyerɛ mpanyin no yɛmɛnkyerɛ nkwadaa enti yɛdeɛ yɛkosɛkosɛ ɛwɔ yɛ tirim Katajo ma mencha me nipa ko fo bo ache me chia wo me ye sure say wutie why ko fo bo ache me chia wo madam fo no yo otete ani huriye se menye nko penipa na mennom no we ko penipa nom no mi ma twe moja na kotro agu na otete awo ye o se me de me kosakose wo mutiri ti huriye ko taw da sani ho nom no a odan nsa paw ya huriye na dawe wawu ai na tati akɔtɔ huriye ne ntakare no na taba no no wo twene bi di ɔsɛ ne kosakose woni tiri ampani ampa wo kɔ no mo dasani ya wo bɔ we wo na me twe wo kɔ hemi bom enti yesre ewi asanya no ani me papa ka asem we kyerɛ me pempi ansan wo se kɔdwo na na me sua akyi na mete ase ewi asere ye kurukuruwa okwa na wabesi wonam awusiafo mama yemfa we no pompono ha na yenko asem foforo so no so ya asem kantinka pa ba panyini ye ja kwai kokwaje wa home na wo sa na hwa wo asem producer say yemfa ko minimi 7 na fi yenko asem foforo a eka ho so mama yenko no 10 numbers no 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 obet ma ba homa so na fe ye ne wo akasa hello ya daba kwate daba kwate ya fo wo ile no ba ho ye na me adu bia ho ye yo na so ka na so fo nyina so na de wife kokko no na me kan o wo se me se wife kokko no na se ho ye yo yankoi ni pe ni brade kura mrante ne ba mrante no musu nya wa na ya na mwangu ni pe ni brade ati se o dino kura on ti asie ya kasi ni pe ni brade sa basofo mo na mo kwa anya semba to aba mo edimo a daba kwa conference kane no a na abosum ko a na wokuro bia mu no nipa ni amade ade sa ene me kuro mu asoko mampon ye were about 26 churches bosum bia ni hobio sabri ya ye kom no ayo hello yeah Nante ayena madwe ya ja ohani ana pramleni o yeah hey what can obi atwene nan pramle na pramle de adwuma be ma ya ma ye why menana matre yo yankwai ayo ge ya mo kana sem de wadi nkwati ade pa o nkwati sem na wadi ni papa wi wa anko wata pa ne papa ja pade ada jimi na wajimi na amrate antimte kunyana ntemensa munyana mame why munyana yo wada roma na meka se aja we de yemfa ne hye wonsa na wo ankasa hwe asem ni mu a okay mate ana na me ne nkura na fa nwadwen yo and so for so akata Champana 3.1 so bu bo tru wa ben all day yo Baba, hello. 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 Hello.
Ah, Wawana. Hello. Jump out of my way. Yeah, Joe. But if I'm done, I'm going to fit it mine. I hear. What has happened? But I'm going to fit it mine. Touch mine. I bring in the capital. Bro is. But I would hear radio and answer Wohe TV. But I Oh, tear radio and answer TV now. Wohe. I TV now. I don't know. Yo. Medase. Yanko. That's part of I'm not telling my but any brad you too much. It's over 25 years, 22 years. No, you wouldn't tell me any brad because you know what the idea and create me suffering because of Sinai. A young man should be on this upon one more to a neighbor, and not be back over say, I, Papa, you crowd to own and not to own. Na abranche we abadu movie baby anana no ewura no na abranche ana abaya ne bewura eho no bewura Medase. Hello. Sumpana 3.1. Paso. You. Hello. Ah. Obo Bemedi. Yes, sir. Majo. Mejoso. Hey, Nana ni. Aye. Great Nana. Great Nana. Oh, baby. 1 million. As me. Aye, baby. Wo. How do you say don't have cry? Ya mi tell me no mo pa mo yi. Ayo. Oba no o penalty ti de mo jado do a. Ah, na di su afre mo ama. O di su ga klama no. O se bibi yi. Mo. O se bibi yi fa na ani bia ade da wo aka. O se bibi yi. Na no ku sa ka go ba ka to tia le kokko na da yi ti ni su o wa na. Ah, ye, ano from radio. Ah, sana maka ho. Ayo. Babieu. Come on. Hey. Babia din. Okay. Mama yanko yanim bio. Hello. Nana. Yawu. Nana. Yawu. Say. By the time we before line so me do. Nana time me see what in for one anymore. Enim a ko me ma. Me do say fiction ko before line so. Oh, wadaruma. Minu ni asem. Me say nyina kurikuri. Nana. Aha. Me ko mo de nyina kurikuri. Woni bay. Oh, kafra. Say ayi original Nigeria ma yi na duro. Oh, original Nigeria. What menim na babia o. Oh. Menti ase. Oh, David, Nana, mo whatever ko ka wa. That building contractor papa. Nana, me ese bi ba ko ni ai ese kondai choice of you. Hey, abaya we when do me to me dia no. Nana, ni ba di ko just we da me. Nana, e say kan sin bra na en member wa ma. Ah, oh. What? Yeah. Or ko e dia pass ni ko dia no. Yo, Martin. Ah, di. Na ko bi yiri ko na me ndu ye den. Me nyanya bi o. Why? Oh, akate. Ya nwie nkomo no. Okay. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening, master. Padam ka so kumu bot mari. Ahene. Kumu mari. Hey, me tia ba fo atabu afo. Kumu bot ma se hene. Wana na yire ma men kuruma. Ya tia mu na. Yo. Aba amadi sanfu pa. Oh. Sanfu no wodi no nyai na mu ano. Medase. Ya tia mu. Yo. Mame wusu waso ya tia wo kuma wo ma se. Wone ukunu amoako be ma wo jampa.
yɛkyia pa aha de ebunya ma ha na mnim sɛ obɛma ha by all means okay abusafo mo ma yɛmfa afrɛfo no esia na yɛnto adwuma asa katinka baako so aba bɛtɔ pon so no yɛbɛyɛ adwa mame ohene yere nanka wo pese afutu se no ba mu na na de wo de be chabe ye no besi once am gidi yese asem we say be mu se na eni nyina na enam yo kasa yo kere cho mame nas na menchia ye tiefo nyina na menka nche obi a se obi a wo tie so mpa 3.1